Горный Кировскайгар улус осколаларын иккардыгар ытылыбыт снежный барс баянный ойню кайылағынан сокал бир хаманда тағысты. 2 күн ұстата болбыт көріқтігіге улус 11 хаманда тақытынна. Тәрәхінге Михаил Мордовской сыртты. Бастығы күн, командалар строуы қамыны көріуге. Ака хетті он түйет, автоматы хүйге оны қомыюға, автомат мағығының бұлжаннан толыруға. Бәйені білігіндеріге оны баянный вальска көріқтестілер. 2 күн сылы тыға, гытуаға, ванизированный эстафетаға сатаболларын көрдерділер. Автоматы хыта тон ырахан, антон төһөдаган тәрчилен хим бир үчүгөй болар хим бир. Автоматы хытыгар оголорум үчүгөйдеги сылар бары отут хүрбө мүнүгүндөн ыстыбыт. Был Кировский автосколатын. База тагат бола снежный бас ойню чүдбэхеш төгөлен итылынна. Үтөгэске кубулы бүт күрәктәһине. Ога ититиге төдүн агысыл. Ологон анабыт физкультура чутала. Руслан Антонович Иванов. Коголаһыннан сагаламмыта. Беги фонд президентских грантов проект суремат кыттыбыппыт. Манна проект пыт. Ол граны 1 200 000 хумалах граны ыламмыт. Бу 2-нче сүрбөт өтсылга улус ихинен бу Баккы республика тахамыгар оголору военно-политический хамсаһыңа итиге бу гран тохтара терәһиннәрен үтәһәҗәбет. Гүллүр сүбәгә. Текускайда Кадетская школа интернет. Кадетский корпус капитана Евгений Васильев. Он авангард, военно-патриотический кин. Салаячын толбуячыта Роман Попов үлеләтеләр. Тустак специалиста. Улус дихалтатын, үйрек правлениятын өттүттен маннык тәрәһіндерге, өйебіл барын белетәтілер. Биһи мусустар 11, 12, 13 күннергер биржигистәк нәһилегер республиканская зарница 2.0 ден онюну ларческетегистибит заявкану одобриканлар бу движение первых ден Улахан федеральный хамсаһын чертитнен болар. Манна кыйбыт команда Новосибирскайга дальневосточный этапка баранкыттар путевканылар. 2 күн түмүгүнен 2 шүйүш местелери. Афанасий Осипов, атынан бәддігестәр. Онна мағарас орта школа командалара ыллылар. Онтон, ендеке сылларга республикаға 3 төгіл басты сылгебіт. Соқал клубын оғылары өсті төгіл. Снежный бар ойнютон. Толору бағалауыттарын көддерділер. Михаил Мордовской Горный.